Dijajani tiang mengalir, mangkem sampun melingkir. Tiba peneti yang sayangnya, mungkin sampun dados dewaya. Dot maya utang ken rerana, ne bayahin subesing ada. Sebab yang ngingak imeme pasti merasa dampingin ibarat ane selesai aja kengortan cara layangan tanpa tali kena imeme kambang kamu main. Tugas pengampuan tiang bekerjaan jadi kenangan. Sebab yang ngingak imeme pasti merasa pedih. Biasanya dampingin ibarat ane selesai